Genesis chapter 45. Genesis chapter 45, verse number 24. Genesis 25, verse number 44. Genesis 45, verse number 24. Oh, amen. Sanibingelela bafethu nonke ningena all 9 province nangaphandle kwasa South Africa be greeted. Verse number 24 uthi wayesebamukisa abafowabo bahamba wathi kubo ningaxabani endleleni. Ngiphinde futhi verse number 24 wayesebamukisa abafowabo behamba wathi kubo ningaxabani endleleni. Amazwi lawa akhulunywa uJoseph emveni kwesikhathi esedayiswe eGibhithe. Umedayiswe eGibhithe wadayiswa ngabafowabo. Bamdayisela ukuthi wakhe waba nombono noma wakhe waba nephupho ephupha eyindunankulu kwelinye ilizwe naye wayengalazi. Now ke ekwambeni kwesikhathi bafethu ngiright network yami right ngalapha. Nangu shenge lapha ethi network yamhlupha. Ngicela ningindicatela bafethu uma ukuthi i-right network lezi insuku asazi noma izulu noma yini i-right ngapho ngakini bafethu siyabonga. Now ke waphupha uJosepha ukuthi ngelinye ilanga uzoba undunankulu. Lithi iBhayibheli walandisela abafowabo ukuthi kunansi izinto engiyiphuphile kwaba nenzondo kubafowabo bamzondela ukuthi uJoseph uzoba into enkulu. Kanti kwakunenzalo kaAbraham niyayikhumbula le ngane wayizala esiqilakazeni lesasasisebenza okuthiwa Ishmael. Now ke uma bemxosha uIshmael hamba nonina wakhula waba umuntu wayehambela amazwe edayisa. Now ke wathi ebuya kwelinye ilizwe uhambo lwabo lalizondlula eGibhithe bahlangabezana nangu uJosepha emgodini edayiswa abafowabo badayisela ama-Ishmael inzalo kaAbraham. Uma bahamba naye uJosepha bafika bamdayisa eGibhithe wasala khona wathenjwa lapha eGibhithe. iBhayibheli lami lithi kuko konke wayekwenza uJosepha isandla sikaNkulunkulu sasiphe kwakhe kwaba impumelelo because isandla sikaJehova sasiphe kwakhe. Awucabanga leso statement ukuthi isandla sikaJehova sasingaphezulu kukaJosepha esemgodini edayisiwe wabasejele kodwa kuthiwa isandla sikaJehova sasiphe kwakhe. Sometimes ayenzi sense ukuthi sasiphezu kwakhe kanjani ebushiwe kodwa iBhayibheli ke lithi isandla sikaJehova sasiphezu kwakhe uJosepha. Wayeledayisiwe zondiwe fokwe emgodini wadayisela ama-Ishmael wafika eGibhithe waba isisebenzi epalace. iBhayibheli ke lithi kwandlula iminyaka kwaba nendlala ezweni lakubo. Uma kunendlala ezweni lakubo bahamba abafowabo bazula baze bafika eGibhithe la uJosepha esebekwe khona indunankulu. iBhayibheli wababona uJosepha ukuthi bangabafowabo lapha. Wazama ukuyifihla wayifihla kaze kwafika la khona ezambule wonke amasawadlalayo uJosepha baze bambona ukuthi abafowabo. iBhayibheli wabanikeza ukudla wabavalelisa ukuthi abahambe bebuyele ekhaya. Konke lokhu ngiyakubona ngijabulisa istatement esikhulunywa uJosepha esetshela abafowabo babuyele emuva ethi kubona ningaxabani endleleni. Why uJosepha etshela abafowabo ukuthi bangaxabani endleleni ingoba bayingxenye ibona bakhanda intuli yokudayiswa kwakhe. Vele nje basebebuyele emuva nje omunye uzothwesa omunye iblame, omunye uzothi wena wathi, omunye uzothi wena wathi. Wayesethi ke ekuhambeni kwenje basenibuyele emuva nje mawungabikho umsindo nokungaboni ngeso linye endleleni ngoba ukukholwa kuhambo
kungenzeka ukuthi bebengeke bexabana ngoba bebephambi kukaJosefa, kodwa kwambeni kwendlela imibono yayingeke ifane. Kuwo wonke amaphutha enzakalayo kuze kudayisa uJosefa, kukhona owezoblame omunye, khona owezofuna ukuba innocent, khona owathi mina ngisho ngolutho. So a best way yokubeluleka abafowabo njengoba basendleleni babuyele ekhaya kwakuthi ningaxabani. Mawungabikho ke othwesa omunye icala, mawungabikho vela emsulwa, mawungabikho oyoba isigqila kwaloko kwenzekile. Wayesethi ke ekuhambeni kwenjengoba senibuyele emuva nje ningaxabani endleleni. Ngicela ukumemezela abafowethu ukuthi ukholwa kuhambo. Njengoba kuhambo kanje ebudeni bendlela abantu abebesuke ohambeni bavumelana ngembono omunye, kwambeni kwendlela baxabana abantu endleleni. Uyakhumbula ukuthi uMiriam udade kaJoseph, udade kaAroni, uyena wayekhona egada umfowabo uma bemfaka emfuleni kubasket emfuleni. Lithi iBhayibheli wayemele lapha ekudeni ebuka ukuthi ubani uzoxosha umfowabo. uMiriam wayemthanda uLukuzana umfowabo uMoses, wayemthanda. As a result wayekhona uma indlovukazi noma i-princess yaseGibhite imthola lapha emfuleni. Lithi iBhayibheli kwacelwa yena uMiriam ukuthi ahambe emfunela owesifazana oncelisayo kwamaHebrikazi azoncelisa. uMiriam uhamba ulanda uma wakhe wazokhulisa umfowabo uJoseph uMoses. Wayemthanda uMiriam umfowabo. As a result waba ingxenye yabantu abebekhona ekuludeni isizwe sakwa-Israyeli. uNkulunkulu ebiza uMoses embizela ukuthi azombuyisela ezweni laseGibhite ukuzolanda abantwana bakwa-Israyeli, wamthuma kanye nomfowabo uLukuzana u-Aroni. U-Aroni wayengumfowabo wakabo Moses. Ngamanye amagama sinabantu abawu-3 abangabomndeni kuleya crew eyayihamba noMoses. uMoses, uMiriam, u-Aroni bazalwa emndenini owodwa. Kodwa bathi besuke eGibhite ekuhambeni kwabo, siza uMiriam chapter 15 ncwadi ka-Exodus, yena phela ohubayo emveni ukuthi bawela ulwandle olubovu athi hanshi nenkweli yayo usimakade ukuphonsa olwandle. Uhambo lwabo lwalulude, kwasho ukuthi ebudeni bendlela kuba khona ukuxabana nemndeni. Yibona bavusa inxushunxushu ukuthi bevukela umfowabo endleleni bathi wena umshadelene owesifazane wabezizwe. uNkulunkulu weshilo ukuthi angashadwa owesifazane wabezizwe. Lo nxushunxushu yavuswa abomndeni ngoba ebudeni bendlela kuyenzeka sixabana ngokungaboni ngeso linye. Into eyimbuzo lokuthi baxabana kanjani ngoba laba abantu bangobomndeni ubude bendlela. Ngizomemezela nganza kwethu namhlanje ebusuku ukuthi noma ngeke singaboni ngeso linye, noma ngeke ebudeni bendlela kuwa khona obe wrong, kodwa singaxabani ebudeni bendlela ngoba into esixabanisayo ukuthi kukhona ofuna kuba right, kukhona ofuna ukuba wrong. Ngike ngenza ivideo la emini kafishane nje ngathi mina abapostoli, before sifike kubapostoli, uma uAbraham ebizwa uNkulunkulu kuchapter 12 uphuma ezweni lakini naseyihlobeni yezweni uzokhombisa lona, akaphumanga njengoba instruction kaNkulunkulu. Wahamba noyise uThera, wahamba nendodana kamfowabo uLot, wahamba nonkosikazi, wahamba nezinceku. Ebudeni bendlela ehambe nalaba bantu badala ukusebenza kukaNkulunkulu kungasebenzi ngendlela evulelekile ngenxa ukuthi uhambe nabantu babangasiyona ingxenye yobizo lwakho. Kwalinda uNkulunkulu walinda kufuba wakhe ebudeni bendlela baxabana belusi bakaLot nabalusi bakaAbraham. Sizwa uAbraham etshela uLot athi singaxabani ngoba singabazalwane. Bafethu ngeke sihlala sivumelane, ngeke sihlale sifundiso sibe sodwa, ngeke izambulo zifane kwesinye isikhathi ngiyogeje kodwa akusenzi lokho ukuthi sibe izitha. Uthi uAbraham etshela uLot uthi singaxabani ngoba singabazalwane, ukuthi asiboni ngeso linye ukuthi abelusi bethu basebaxabene kodwa thina ke singaxabani. The best way eyowenza ukuthi ubudlelwane bethu buqhubeka busebenza endlela efanele, asehlukane singakaxabani ukuze sikwazi ukuvakashelana, sikwazi ukufonelana, sikwazi ukubingelelana, sikwazi ukwelulekana. Ingakafiki le ndawana ukuthi sesilwa sixabana, asehlukane singakaxabani. Uthi uAbraham masingaxabani ngoba singabazalwane. Sixatshaniswa ukuthi
abelusi bethu ababoni ngeso linye ukuthi izambulo zami nawe ayifani kodwa sona izitha ukuthi mina nawe asishumayela ivangeli elifanayo mhlambe ngokwezambulo zethu akusenzi ukuthi mina nawe ube usathane wena uba yingilosi because asifana including nabapostoli soxoxa namhlanje ebusuku abapostoli akuyona yonke into abebevumelana ngayo. As a result umpostoli Paul wayekholelwa ukuthi umuntu ulungisiswa ngokukholwa. Ivangeli likaPaul lalincike emseni lalingancikanga kakhulu emsebenzini ukuthi wenze ini ukuze usizakala lalincike emseni ukuthi umuntu ulungisiswa ngokukholwa ene leyo nto leyo yona eyenza imixabanisa nabapostoli ukuthi yekela indaba yokuthi abantu balungisa ngokukholwa kunezinto ezifunakalayo kumele siyibone ngale kokumemezela ukuthi umuntu usindiswa ngokukholwa and so for that reason ke kwakwenza ukuthi baxabane athi abantu abakholwa ngokwemsebenzi abantu balungisiswa ngokukholwa athi mefika uPetro athi ayikho lento le abantu abagcina isiko ukuze bekholwa ngoba uma bekholwa njengathi kumele nabo balandelele imigomo eyimiswe uNkulunkulu kwesizwe samaHebheru wathi uPaul cha umuntu uvuma ngomlomo kuba usindiswa enhlizweni yakholwa kuba kulungisiswa. Now leyo nto le yayenza abapostoli bangezwani ngoba bebengeke bahlale bavumelane ngesikhathi ngento yonke abebeyikhuluma kodwa kwakungabayenzi babe izitha. Iloko ngifuna ukumemezela ke namhlanje ebusuku ukuthi enye izinto eyinkinga emzimbeni kaKristu ukuthi masingaboni ngeso linye sesizitha mina ngusathana wena ingilosi ngoba sothi sifundiso sami siyabhede ngoba kumele ngihlale ngivumelana nawe. The problem that we have ukuthi sinabazalwane asebevuke kulezi insuku abazi konke. That's why mongo ke wakhuluma into engayazi sesixabene asigcini ngokucabana sesizitha ezinkulu kabi ngoba ivangeli esiliphethe uphethe ivangeli lamadimoni uphethe ivangeli kaSiloni ngoba siyabazalwana abakholelwe ekuthenini makwenzekile sangabona ngeso linye shothi sesizitha. That's not the gospel. Abapostoli akusho ukuthi bebehlala bevumelana kodwa bebe accept ukuthi kwenzeke ukuthi kube khona umzalwane okhuluma into ethile engayiqondi. Uyazi ukuthi uPetro wayemile kulesi sifundiso ukuthi abantu abakholwe ngomsebenzi uPetro wayengadlali kanjalo wayengadlali uPetro endabeni ukuthi ukhona umuntu olungisiswa ngokukholwa wayengayifundi. That's why kwadingakala uNkulunkulu qobo noma uJesu emvakashela uPetro kuzomsusa le nkungu eyayikhona emehlweni yakhe yokukholela ekuthenini umuntu ulungisiswa ngokumsebenzi. As a result le ndaba ekhona kuZanzo chapter 10 kwakusolungisisa uPetro kulokhu kungabaza kwakuthi athi abantu abasindiswa ngomsebenzi. That's why mefika embizele endaweni yaseJoppa ehlangana nale ndoda kokuthiwa kwakuba le ndoda ukhona le ingabe zizwe uyena phela mase uyobuhlangana eJerusalem esevuma athi cha ngempela ngibonile ukuthi kwabakholwayo endaweni zonke uNkulunkulu yabanikeza isethembiso njengathi. Yabona ukuthi le nkungu wayinayo emqondweni wakhe ukuthi ngeke bamukela ngeke bakholwa ngeke bamukele isethembiso sikaMoya Ngcwele ngaphandle kokuthi basokwe begcina amasabatha. Wabona mhla uNkulunkulu emahambela futhi esebenzisa yena ukuyovakashela umuntu wabezizwe ukuthi eshumela ivangeli eqeda wambhabhathisa wamukela uMoya Ngcwele wanotisa lapho ukuthi ngempela kanti yonke lento engangicabanga kusiyona ukuthi asiboni ngeso linye akusenze sibe izitha. Asenze sibe izitha. Asenze sibe izitha. Nangu nje umuntu, does this man have qualification to preach the gospel, theology or schemas as usual? Iloko ke angeke sithala sibona ngeso linye khona baye bosizwa simemezele siba yikem kodwa ke akabu usathana mina ngiba yingilosi. Yabona ke bafethu iloko sikumemezelayo ukuthi ngeke sihlale sibona ngeso linye. Kwabaye sothi masivela siba yimaskemas kwabaye masivela kuyofunakala ama-theology nama-PhD yohlala ikhona ngeke sihlala sibona ngeso linye kodwa akusenzi sibe izitha. Oh Jesus, akusenzi sibe izitha. Akuqala
manje bakhe babuza lithi iBhayibheli babona uPetru bamemezela indebe ezinhle lithi iBhayibheli bayenza i-background check ngabo babathola ukuthi abafundile. Do you know ukuthi uPetru umpostoli Peter that man wayengafundile wayengakwazi ngisho nokubhala. That's why ke kuthiwa uma bebona beshumayela ivangeli balandelela umlando kuthiwa batholakala ukuthi laba bantu abafundile kodwa bakhuluma izinto ezimangazayo kodwa abekho ezincwadini uma kulandela background ababuyi nasecollege nasema-university abaphethe encwadi kodwa baphethe imfihlo zasezulwini kodwa lokho kwakungabenza ukuthi babe izitha. Ngelinye ilanga bapostoli bakhe baphambana kakhulu ngembono. Phela abanye abazalwane ibona bebesuka eJerusalem baya eTurkey kwabezizwe bafika lapha bathi noma senishunyezwe ukukholwa ivangeli lomusa kodwa yazini ukuthi akekho umuntu ongakholwa amukele isethembiso sikaMngcwele ngaphandle kokusoka naphandle kokugcina amasabatha nemikhosi yakwa-Israyeli. Baza abazalwane bathi okungcono kasambeni sobamba umhlangano khe uhlala phansi kuxoxa. Lo mhlangano wawukhona eJerusalem encwadini eZenzo chapter 15 impawu zayikhombisa ukuthi kwabona bebodwa abapostoli kwakwenzeka bangaboni ngeso linye kodwa kwakungabenzi babezitha. Ngelinye ilanga mafuna uGalatians chapter 2 iBhayibheli lithi uPawulu wayese eTurkey le kwabezizwe kwafika noPetru uKefas wayekhona noKefas kwabezizwe uma ehleli nabo. Angithi njengoba uPetru nje wayekholelwa ekuthenini akekho umuntu ongasindiswa ngaphandle kokusoka nangokugcina emikhosi nangokugcina zonke lezi zinto. So ke leyo nto le yayimhlukumeza noma ephakathi kwabazalwane abangabezizwe ababengasibona amaJuda. So lithi iBhayibheli wasuka uPetru esuka eJerusalem wavakashela abazalwane eTurkey la kwakukhona khona umpostoli Pawulu. Lithi iBhayibheli mayefika khona wayekwazi ukupretenda as if la kuyabamukela labo bazalwane abangasokile, as if la kuyabamukela labo bazalwane abangagcina amasiko namasabatha zonke lezi zinto. Waphila kanye lithi iBhayibheli wayedla kanye nawo athile kuze kusuka abazalwane eJerusalem. And umpostoli Peter wayebekwe noma wayechazwa njengeleader phezu kwabapostoli kodwa wayeyiqili eyilida enjalo phakathi kwabapostoli. Uthi umpostoli Pawulu mayefika uPetru eTurkey wayedla kanye nabezizwe nganankinga nabo. Angithi ke njengoba wayekholela ukuthi ungumJuda wayeyazi kahle ukuthi kwabantu abangakholwa bachazwa njengabantu abangcolile asivumelekile ngisho nokudla nabo. That's why uma lo wesifazane waseSamaria ekhuluma noJesu athi amaJuda namaSamaria sidlelana kwakuchaza ukuthi uma umJuda awuvumelekile ukushada abantu abezizwe awuvumelekile ukudla ngishona nabo. So bona bebeyicategorize njengabantu abangcwele aba-right abantu abangasibona amaJuda bebengcolile. So ke uma sekufika ivangeli lenza lo mngcele wokuthi kube khona abangcono nabangekho ngcono kuphela kodwa uPeter smart esivangeli lalifikile kodwa kwakungakapheli ukuya ku-accepte ukuthi manje sesiyakwazi ukudla nabezizwe siphila kanye nabo sishadiselana kanye nabo. That's why mesuka aya eTurkey wafika wakhululeka yabo efuna uku-accepta lokhu ukuthi hayi no sesiyafana. Kodwa kwathi ukusuka abazalwane besuka eJerusalem lithi iBhayibheli wamunyuka phakathi kwabazalwane. Wasuka athi labazalwane bazongikhuluma kabi laba ake ngisuke ngibona ukuthi hayi mina ngidla abantu lithi iBhayibheli wacasuka uPetru uPawulu. Funda Galatians chapter 2 I think verse number 7 and 8 around lapho. Lithi iBhayibheli asifunde le Galatians chapter 2 ukuthi asibone ngeso linye akusenzi sibe izitha. That's my point. Ngeke sihlale sivumelane njalo. Kuyokwenzeka la khona ngeke sibone ngeso linye. Kuyokwenzeka sifundiso sami ungahambisani naso. But we are not enemies. Lokho sifuna uku-emphasize namhlanje. Ukuthi asihlanganyele kanye nawe ebandleni lakho ungangichazi njengomuntu ongakholwa. Ukuthi mina ngikhonze faith Assemblies of God full gospel akusho ukuthi ngikhona because we've got this kind of gospel eyifakwa befundisi bethu ukuthi
uma ungakhonza ebandleni labo kuchazwe nje umuntu ongakholwa. That's why uma uya kulamasonto abo uthi uyofuna unkosikazi ngeke bakunikeza yena ngoba unamqondo ukuthi umuntu okholwayo umuntu okhonza naye, ukuthi asikhonze ndawonye, ukuthi angihlanganyele efaith angihlanganyele efull gospel down the rock upon the rock ngisekhuphi akunyanzi ngibe yisitha ukuthi asikho endaweni eyodwa ungangikhathagorize njengomuntu owile ongakholwa, ngoba sinabazalwane abaney'nkolelo zokuthi umuntu okholwayo umuntu okhonza la bahlanganyela khona. Abapostoli bakhe bangabona ngeso linye kodwa kwabakaze bachazana njengomuntu ongakholwa. Ivangeli lonke lamadimoni elichazwa befundisi bethu ukuthi mawukhonza kwenye indawo awukholwa. Nabo laba bazalwane abakholwayo baze, that's why noma ungababingelele laba bazalwane kufuna uzuchaze eqala ukuthi ukhonza kuphi ngoba umuntu osindisiwe yilo abakhonza naye. Ivangeli lamadimoni, that's not the gospel of this kingdom. Ukuthi ifundiso zethu sometimes sibone ngesolinye akungenzi imbo Sathane. Now sikhuluma lento kaPawulu verse number 11. Galatians chapter 2 verse number 11. Cabanga lo uPaul umelana neleader yabo uPeter. Lokhu kukodwa kuyakhombisa ukuthi kwakukhona laba bengaboni ngesolinye kodwa abakaze baba izitha. That's my point. Ukuthi wena usefaith in writing sefaith kodwa all assemblies of God asenu uSathane. Ose white horse noma black horse noma down the rock asibona uSathane. Ayisuke le mentality yokuthi uma singaboni ngesolinye okholwa yiwena lo muntu akakholwa. Imsinde sinayo la kuma social media platform ukuthi kunomuntu ongafuna uku-accept ukuthi mina noZwana siboni ngesolinye. U-accepte lokho kuphela bese ukholwe ekuthenini naye uhamba ngolayini wakhe nami ngihamba ngolayini wakhe. Akumenzi abe uSathane wena uba ingilosi ngoba akavumelani nawe. Cha. Naba abapostoli bebengahlali bavumelana kodwa bebekwazi lokuthi ukungavumelani kwethu akusho ukuthi akakholwa omunye okholwa yiwena. Ukuthi wena ukhonza kuleli gogoke nikhonza kulona awenzi wena uba ingilosi mina ngibe uSathane ngoba ngihlanganyeli kanye nabo. Abapostoli nabo kwakwenzeka bangaboni ngesolinye kodwa bakaze baba izitha. Ningaxabana endleleni kusho uJosepha endleleni nibuyele ekhaya into yenenza ukuthi nihambe kahle ukuthi ningaxabani. Into ezonixabanisa ukuthi kuyokuba khona ofuna ukuba ngcono novela kahle nohlakaniphile nofuna uku-interpreta abanye njengey'thutha and so for that reason ke abanye boba yiphukuphuku yena besihlakaniphi. Ningaxabani endleleni. Ngaxabana silwa sodwa namhlanje because of isifundiso. Silwa impela labo theology loba besibuzo this man does have theology or just is one of the scammers. Ngiyabona ke siyaxabana sixatshaniswa ukuthi siyashumayela kodwa sinayo iPhD. Siyaxabana wena mawukwazi ukuchaza amagama esiGreek qhubeka nawo right impela sowafunda kuwe. Nathi siyochaza ngapha ungawazini kwethu amagama esiGreek. Singaxatshaniswa iphepha, singaxatshaniswa izambulo, singaxabaniswa noma kathiwa yiliphi izinga lempilo umuntu nomuntu akagijima ngolayini wakhe. Singaxabana ebudeni bendlela njengoba sihamba sibele ekhaya singaxabana. Yathi enye mababuye empini nathi akekho noyedwa sesibuye sonke siphelele sonke. Akekho noyedwa singaxabana ebudeni bendlela. Doesn't matter ukuthi asiboni ngesolinye. Ufuna uku-accept lokho. Nabazalwane bangafuna uku-accept ukuthi ngeke sibona ngesolinye. Galatians chapter 2 verse number 11. Atu verse number 11 kepha ekufikeni kukaKhefasi eThoko ngamelana naye ubuso nobuso. uKhefasi uPeter uthe kusukeni kwakhe esuka eJerusalem eze eTokyo ngamelana naye. By the way uPeter he was a leader kubapostoli. Weyaziwa njengepila kubapostoli. Kodwa uthi uPaul ke uma efika nje eTokyo ngamelana naye ngamagama ngamdisciplina uPeter. Namhlanje makhona okhuzwayo uyadikile. Makhona okhuzwayo ushumela ngomunye. Asikhuzwana namhlanje
Asivumelani ukuthi asibone ngesolinye, asivumelani ukuthi asibizwe ngendlela efanayo, asivumelani ukuthi umuntu nomuntu ukhuluma ngesilinganiso uNkulunkulu amphezona. Namhlanje kuyaxatshwana ukube yimi engakhuzwa uPawulu engikhuza ngangiyovula ibandla lami, uphuma lapha ukuthi uyangixhaphaza. Ngaxabana ebudeni bendlela. Doesn't matter ukuthi siphambana kuphi kodwa singaxabani. Uthi uPawulu ke kepha ekufikeni kukaKhefasi ethoko ngamelana naye ubuso nobuso. Lothi ngamelana naye ukuthi ngamdiscipline ngamkhuza. Athi mayiqhubeka ethi ngokuba wayenecala. Ngamanye amagama wenza iphutha uPeter. Iliphi leliphutha lenzayo uPeter uverse number 12 ngokuba bangakafika abanye bebevele kuJacob. uJacob uJames uJames was a leader in the local branch leyase Jerusalem. So yena way leader uJames eJerusalem. So abapostoli mabaya base Jerusalem bebelapha under uJames njenge leader eJerusalem. So kokwaziwa ke ukuthi umuntu o lead the local branch eJerusalem uJames. So ke uma besuka eJerusalem uPeter eza Kephas uthi ke uPaul uma bangakafika abazalwana bebesuka eJerusalem beza eTalk yonke into right. At verse number 12 ngokuba bangakafika abanye bavela kuJakobe wayedla nabezizwe kepha kuthe ukuba kufika bona wamunyuka wazehlukanisa nabo esaba bokusoka. Yabo ukuthi as much as weyazi ukuthi kufikeni kukaJesu wanqamula lolu khondolo lokuthi evangelini Mose nisomela usoke kumele ugcina amasabatha kumele ugcina umthetho noma wayekukholwa kodwa wayengakukholwa. As a result wayezenzisa uma bengekho amanye amaJuda afana nawe ephila kanye nabo kodwa maye khona amanye amaJuda esuku lithi iBhayibheli bangakafiki laba wayerathi ephila nabo bonke abazalwane kodwa kwathi ukufika abazalwane besuka eJerusalem wamunyuka sengathi akadli nabo bezizwe ewumpostoli. Athi verse number 13 nabanye abaJuda futhi bazenzisa kanye naye waze wathatheka noBarnaba ngokuzenzisa kwakhe. Yabona kuthiwa leso senze sayenziwa uJulo uPeter sokumunyuka phakathi kwabazalwane ngenxa kusaba amaJuda esuka eJerusalem ayozobablema ukuthi nidla kanjani abantu abangasokile nina nisokile. Kuthiwa akugcinanga ngoPaul ngokwenza kwakhe kwathatheka ngisho nabazalwane abebekhona mababona uleader uPeter isukuma basuka kanye. Kuthiwa kuphelelanga lapho kwaphunda kwamunyuka ngisho noBarnaba. uBarnaba he was like a mentor kuPaul ekusindiseni kwakhe. uBarnaba was one of the people who support ministry kaPaul ekusindiseni kwakhe ngoba wayedayisa isikhumba dayisa ngeleda wa support ministry kaPaul kodwa wamkhuza wabakhuza bonke athi niyazenzisa njalo nani ngamaqila lokho akubenzanga ukuthi bahlukana. Ningaxabana endleleni, baxabana endleleni kungaxatshani. Xatshaniswa ukuthi asivumelani ngokweyifundisa, singaxabana. Singaxabani kanza kodwa iyodwa into ekumele sisho ukuthi singaxabani. Uthi umpostoli Peter uPaul kuchapter 2 kuverse number chapter 2 lapha phezulu kuverse number verse number 8 khona kuGalatians chapter 2 verse number 8 uthi umpostoli Paul ngokuba yena wanika uPetro amandla kube abe ngumpostoli kwabasokileyo wanginika mina amandla kube ngibe ngumpostoli wabezizwe. Now uverse number 9 bathi ekubona umusa engiwuphiweyo uJakobo noKhefas noJohane ababaziswa ngokuthi bayizinsika banika mina noBarnaba isandla sokunene sokuhlangana ukuba thina siye kwabezizwe kepha bona baye kwabasokileyo. Yabona into emnandi le kuthiwa ke uthi uPeter uPaulo uma sebebonile abapostoli ukuthi simathi sonke sibizwe uNkulunkulu kodwa uPaulo unikezwe amandla, unikezwe ability, unikezwe authority, unikezwe igunya lokushumayela licacisa ivangeli kwabezizwe kwabantu abangasibona amaJuda. Kuthiwa ke base bahlala phansi behlukaniselana ukuthi no ngoba sasibonile ukuthi uPaulo uma yocacisa ivangeli kwabantu abangakholwa bayamuzwa futhi yamveza uJesu
emhluba phakathi kwabezizwe akahambe eyomemezela ivangeli kwabezizwe ngoba uphiwe lento. Yabona ukube lensuku zanamhlanje ngaba kuyaxaxatshana ukuthi akwazi ushumela into esingayiqondi kodwa ethi iBhayibheli uthi uPawulu kwakunalamadoda amathathu ayekhona uJakobo noKefasi noJohane. Shothi uJakob uJames uKefas uPeter noJohane umpostoli. Lithi iBhayibheli bathi bebona ukuthi umpostoli Paul uphi umusa yokushumela kubantu abangakho kwama-Gentile. Lithi iBhayibheli bamvume bamnikeza igunya lokuthi siyacela gijima kulamazwe angaphandle ngoba une-authority. Lithi iBhayibheli noPeter naye ngoba wayenawo umusa wokushumela ivangeli kwamaJuda bamdedela ukuthi akahambe eshumela ivangeli emajudeni angakubo. Kodwa iyodwa into bebeyigcina phakathi kwabo ukuthi bangaxabani. Uyazi ukuthi ngelinye ilanga uma behambe beshumela ivangeli kwabezizwe bakhe bahamba uBarnaba njengoba echaza umpostoli Paul bahamba noBarnaba beshumela ivangeli. Lithi iBhayibheli bahamba noJohn Mark Mark yena yedwa. Lithi iBhayibheli ebudeni bendlela behlaselwa izimpi uMark wamunyuka phakathi kwabo wabaleka uMark wangafuni uphinda aqhubeka uhamba nabo. Lithi iBhayibheli bahamba bashumela babuyela eJerusalem bafika bahlala. Lithi kwandlula izinsuku wasethi uPawulu etshela uBarnaba wathi asibuyela kulawa mazwe sake sawahambela simemezela ivangeli sibone abazalwane bahleli kanjalo. Lithi iBhayibheli kumele babuyele emuva wathi uBarnaba asithathe umzala ngoba uMark wayumzala kaBarnaba wathi asithathe umzala wathi uPawulu ngeke sihamba naye loyo lo wakhe wasihlubuka mhla sambana ebona izimpi wabaleka. But the same person uPawulu afuna ukumunyuka noma wayengasamfuni uMark ngezathu ukuthi wabajikela simuzwa mesebhala athi ningiphathele nje noJohn Mark ngoba uwusizo empilweni yami ukuthi asiboni ngeso linye siyadisciplinana akusenzi sibe izitha senze sibe izitha siyaxabana ebudeni bendlela. Msinde sinawo namhlanje ebandleni kaKristu ukuthi abangashumela kwesikushumela bayizitha zethu. Enye izinto ke bafethu senze sixabana kulezi insuku ukuthi sekukhona thina esikholela ekuthenini sazi yonke into. Thina ke sesikhona kulezi insuku siyakholela ekuthenini mina ngiyakwazi ngumpostoli, ngiyakwazi ukuvangela, ngiyakwazi ukufundisa, ngiyakwazi ukwelusa, ngiyakwazi ukuprofeta. And so for that reason ke ukuthi ngiyazi konke ikhona kungenza ukuthi ngingabadinga abanye abazalwane ngoba ngiyazi yonke into. Umsinde sinawo namhlanje wenza ukuthi ibandla likaNkulunkulu lehlukana phakathi ngoba siholwa abantu abangakholwa ukuthi siyadingana. Ngicela ukumemezela namhlanje ebusuku ukuthi uma wakhe wezwa umuntu athi umpostoli uchaza ukuthi wazi ukwenza yonke into uqambela amanga akekho umuntu okwazi ukwenza yonke into la. uJesu wakwenza ngamabomu ukuthi abapostoli uma bethuma bahamba 2 by 2 ngoba omunye wephethe into yomunye engenayo siyadingana ebudeni bendlela. Uma wakhe wazi ukuthi ngiyakudinga noma nawe ngoba nawe ungidinga lokho kwakwenza ukuthi ungacabanga ukuthi ungcono kunomunye awukuphethe konke. Yeka lezi zambulo ezichaza ukuthi bathi umpostoli ulomunwe lo kuthiwa umpostoli ulomunwe lo mase bakhala lezi zambulo zamadimoni kuthiwa umpostoli ulomunwe ngoba lo muntu uyakwazi ukuvangela. Ngithi bayichaza kanje lemino bathi lo uthisha, lo umelusi, lo umvangeli, lo umprofeti. Yabona mabechaza lemini kuthiwa lo sizathu ukuthi ube uthisha ngoba uyakwazi unamandla udlula yonke lemino le ngoba umncane kanje uyakwazi ungabamba noma imuphi noma yini kulo cicane lo. So ke ukwazi ukuhlosisa nezinto lemini ngakwa for example uyakwazi ukungena la kodwa thothi lo ukwazi ukungena ngoba mabechaza izambulo zawo zamadimoni bese bathi lo umelusi ulo wering shothi ke njengoba umelusi nje unothando uyalandelela nana yabona lo that's umelusi. Lo umvangeli wona omude kuna yonke leso uyakwazi ukufika endaweni la eminye engakwazi ukufikelela khona bese kuthi lo kuthiwa umprofeti wakuthi umprofeti wona okhomba ngawo indlela kuthiwa ile ndlela noma ile so uyaprofeta ngalo muntu that's umprofeti bese bathi lo
umpostoli wathiwa umpostoli ukuthi uma uyigobe kanje leminwe lo munwe lo uyakwazi ukuthinta lo shothi uyakwazi ukuprofeta uyakwazi ukuvangela uyakwazi ukwelusa uyakwazi nokufundisa so that's why kuthiwa ke umpostoli imfundiso zamadimoni now lezinto uma seyichaza that's why abapostoli esinabo namhlanje bazokutshela ukuthi bangabapostoli they can do everything bakukambela amanga leyo nto leyo yona into eyenza ukuthi ibandla likaNkulunkulu ehlukana phakathi akekho emzimbeni kaKristu including nabapostoli abebehamba noJesu kwakuthiwa they are foundational apostle now uverse number 16 uthi njengaloko nasezincwadini zonke ekhuluma kuzo ngalezi zinto kukhona kuzo okunye kulukhuni ukuzwisisa ukuthi ngoba ngafundile nabangaqinile bayakuhlanekezela yabona ke uPaul lo uPeter lo uvuma uPaul ukuthi awuPaul wehlaniphile khohlwa umzalwane lo uvuma ukuthi uPaul wehlaniphile wayekuphiwe uNkulunkulu futhi lokuhlakanipha now singabazalwane ke abayinkinga kulezizukulwane sanamhlanje that's why kunokwahlukana that's why noma ubezo befundisa yabona uyingozi kakhulu umfundisi wakho uma umuzwe echaza ukuthi futhi ake before achaza la uyingozi kakhulu umfundisi wakho menga kuvumela ulalela abanye abazalwane ngoba uzokhula ngemlenze njengenkukhu kodwa ungakhulile ucanda ukukhulile ngoba lento yenza ukuthi bana abazalwane abadila nezifebe bakhuliswa ngabavangeli becabanga ukuthi ukukholwa yifebe lento yalabo abazalwane abathukana bathuka inhlamba bathi ifebe akukho wrong ukubiza abantu noma ukukhuluma lamagama kodwa ku wrong ukuthi abantu bakhulwa abacabanga ukuthi ukukholwa ukubiza abantu ngezifebe ngoba bakhuliswa kule hlangothi kunamasonto kunabazalwane abazi ukuthi ukukholwa kungafebi kuphela ayikho into abangayichaza ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu ababazi into abayaziyo bakhule ngemlenze njengenkukhu abanalo ulwazi oluphelele uyingozi ke umfundisi ongakuvumeli ukuthi hamba uyolalela abanye abazalwane ukuze ukhula kwelinye isite lempilo ngoba akekho umuntu owazi yonke into akunandaba noma wena nomyeni wakho noma nonkosikazi wakho nengane zakho lutho Bible lithi loyo uyena wabaphayo ukuthi abanye babengabapostoli abelusa abavangeli othisha obani futhi abanye abaprofeti ukuze umzimba kaKristu upheleliswe umntwana kaNkulunkulu okhulile ukhuliswe because uhlangabezana lezinto eziwu5 lephiwe eziwu5 lezi uyadinga ukufundiswa abantwana bakaNkulunkulu abavuthayo kodwa bangafundisekile ubezwe uma bekhuluma ubezwe umbona indlela agqoka ngayo umbona indlela ebehave ngakuthi right lo uyakholwa kodwa kunento angayitholanga empilweni ukufundiseka kunabantwana bakaNkulunkulu abasindiswe kodwa bangeluswe ndawo bayiphethe momcasulala uyale akakwazi ukwelusa akakwazi ukudiscipline ngoba la weluswe khona la ukhuzwa khona udiscipline khona uxolise khona kunabantu abangeluswe ndawo bayiphethe njengeqembu lebhola kunabantu kubantwana bakaNkulunkulu bangabazi abangalitholanga ithuba lokuvangela obaphenduka ngoba umuntu uphenduka ngokusunyayezwa ivangeli bese uyaphenduka kunabantu abalidinga khona la bezwa izwi likaNkulunkulu kukhunywa izwi lesiprofeti phansi kwempilo yabo batshela ngohambo noma batshelwa ngokwa-assignment abanikezwe emzimbeni kaKristu uyamdinga umpostoli onegunya lokubeka isisekelo sokukholwa Now, the reason why ke namhlanje kulamabandla la onqaka touch my toes touch bani la obamba iviniga bamba oil ilidwa ngabaprofeti the only thing that they know ukuthi I see mawuqeda ukuthi I see wozohlala phansi ufundiseke uyingozi umzalwane wagcina wathola ingxenye eyodwa kuma office kamoya kaJesu that's why ke uma wakhe wathola le yokuba ukufundiseka phela sesichaza ngale mino ngokwezambulo uma wakhe wathola le yokufundiseka ngicela niba ama wash tower ehlazi imbhalo uverse 1 loyo uverse 1 no according to the Hebrew this word is divided unto 3 hilawo Jesu akhuluma ngabo ku John chapter 5 verse number 39 hlola imbhalo kunabantu abakwazi ukuhlola umbhalo kodwa minus umoya ingcwele
ya bakwazi ukuhlola imbhalo babuka iverse by verse balifunda lize libadide ngoba once walifunda uMongcwele angekho ngiyadideka ngize niphikisana ngalo kunabantu kababambe amavesi ke kodwa umnikazi wawo amavesi angekho so ke once nadila namavesi niyocwaningana namavesi udu kwana noma uMongcwele safuna ukuoperate nti according to the scriptures it was not supposed to be like that ekhona umoya ongcwele lento lichaza ukuthini chaza ngiyakhumbula uma kuboshwa abapostoli lithi iBhayibheli uPetro wavalelwe ejele womuntu oziwa ezobulawa ne lithi iBhayibheli ke ma abazalwane bethandaza endlini bathandazela ukukhululwa kwakhe zithi Petro noma James Petro uma bethandazela ukukhululwa kwakhe lithi iBhayibheli bafika uma enoke eminyango ephumile ejele enoke eminyango la kwakuthandazwa khona kwaphuma intombazana yayizomvulela yamphika noma esekhona ngoba kuyenzeka nithandazela into noma nikhonza umuntu ethe sefikile umnikazi walento nanithandaza niphika kwayena sinabazalwane abanjalo ke abame ngembhalo kodwa bangamazi umnikazi wembhalo sinabazalwane bathi uJesu mayengafika la namhlanje umuntu omnyama bangamphika bathi but according to the scriptures Jesus Christ was not a black man uthi uJesu ke ekhuza labantu abegcina isabatha senabo labantu abagcina amasabatha la liyazi usuku lesabatha salithandazela uthi uJesu anazi yini ukuthi ethempelini abagcinanga abantu isabatha la bebesebenza ethempelini ngoba lapha ethempelini bebekhipha umlotha bejuluka ethempelini kodwa bebengabi nalo icala uma bephakathi ethempelini esithi uJesu nanku ke mina omkhulu kunethempeli uthi anazi yini ukuthi nabe behamba noDavida uma befika kumpriest badla izinto zazi ngavumelekile ukuthi zidliwe ngamanye amagama wayebanikeza isithombe sokuthi from ku-Old Testament akukho noyedwa wakhe waligcina isabatha usethi ukubona uma inkomo yakho ingawele emgodini ngesabatha ngeke uyikhiphe yini usethi ke yimina ke omkhulu kunesabatha uyabona ukuthi kwala noma uJesu sefikile bebekhomba usuku baye kumnikazi wesabatha athi mina inkosi yesabatha bathi thina sazi usuku bafowethu ukuthi asiboni ngeso linye ukuthi sifundiso sami mhlamba sihambisani nesakho ukuthi mhlambe wena ugeja ngalendlela mina ngigeja ngalendlela akusenzi sibe izitha as a result kwadingakala ukuthi abapostoli uma bangaboni ngeso linye baye eJerusalem babamba umhlangano kuZenzo chapter 50 lithi iBhayibheli bahlala ubusuku bonke ukuthi abavumela bafowethu uPawuli uthi ivangeli lishumayela akalitholanga kumuntu futhi akalifundiswanga umuntu kodwa uzomuzwa uncwadini kaGalatians chapter 2 uthi kodwa ke after 15 years ngabuyela eJerusalem woza silifunda lokho kuyimpawu zokuthi noma bebengaboni ngeso linye kodwa bebangacabanga ngesona izitha nabazalwane abayizitha kulezi insuku zokugcina bayaxabana abazalwane abezwane chapter 2 Zenzo chapter 2 sorry Galatians chapter 2 Zenzo chapter 2 so from verse number 1 uthi verse number 1 kwathi emva kweminyaka eyi14 years ngabuyela nganyukela eJerusalem kanye noBarnabas ngathatha noTito futhi
kepha nganyukela ukwambulelwa ngabalandisa ivangeli ngelishumayelayo phakathi kwabezizwe, kepha phambi kwabadumileyo babodwa, funa mhlawumbe kungabi ngokuthi ngigijimela ize noma sengigijimele ize. Uyabona ukuthi umpostoli Peter esimanje simechazela abazalwa ukuthi ivangeli laka kalimukeliswa umuntu futhi akathola umuntu, kodwa uthi after 14 years ngaya kubapostoli, ngafika ngahlala nabo phansi ngabachazela the kind of gospel that I'm preaching. Yangekho into endoda eyodwa lapho kuthiwa ngihamba ngento yabo. Apostoli noma ngakuthiwa bebengaboni ngesolinye, bebengezwani laphana lapha, kodwa into abebeshumayela kwakudingakala ukuthi babuye bahlale phansi babonisane ukuthi uthini uma ushumayela kubantu, batshela ukuthini abantu. Umpostoli Paul after 14 years ngaya kubapostoli ngafika ngahlala nabo phansi ngabacacisela uthi sizathu ukuthi ngibatshela ngangiyenzela ukuthi ngingathi ngishumayela ivangeli kanti ngishumayela into yami, ayikho into engiyishumayelana. Noma kwakunjalo kubapostoli, noma kwakwenzeka bangaboni ngesolinye, kodwa kukhona into abebezama ngakwaphezulu kwamandla abo ukuthi bangabizitha. Kufuna sikumemezele lokho bafuthi singacheme namuntu ukuthi sikwenza wazi ukuthi akusilona isonto la kulona lodwa eliphethe ivangeli langempela. Ofuna ukutshela ukuthi akusena umfundisi wakwena yedwa ophethe genuine gospel. Once wakholwa lokho ukuthi the only man that you know that is preaching a genuine gospel umfundisi wakho, bakuqambela amanga. Ayikho into enjalo. Umuntu akakhandwa isiphiwe sodwa. That's why njengoba bakuvalele kulela sonto bakukhanda ube umkhovu, ingqondo yakho ikhola ukuthi indlela yokushumayela kumele uhambe uthuka inhlamba uthi ifebe abathakathi ngokwenza njalo uyashumayela. Kunento ongatshelwanga nento ongayifundiswanga yona, ngoba wafundisa ukuthi umuntu ma engakukhuluma ukuthi bafowethu ngani kwazi. Niyazi ukuthi lezi zinto lezi uma sebakuchazela kunabazana abazokutshela ukuthi ebandleni la khona kungenziwa ukuthi kulelo bandla akukholwa, ngoba bakuprogram ingqondo yakho yokuthi uma ngaye esontweni kuthiwa singafakazi, shothi la kungafakazwa khona akekho uNkulunkulu, ngoba bathumba ingqondo yakho yakwenza yakholwa ukuthi la kunoNkulunkulu kuyafakazwa khona. Ngeze sibonela ngalokho ziningi izinto abantu abayikhuluma nabefundisa abakhanda abazalwane babe imkhovu, uzukholwa ukuthi indlela erathi yokukhonza ileya, ngoba awufundiswanga nangale ukuthi asikhonze la ukhonza khona kusenze sibezitha wona ubumzalwane okholwayo. Ngoba nabefundisi bethu leli ivangeli balithola kuwa ama-missionary, bathi baqeda kulithola kubona babuya babashaya bathi abakholwa ama-missionary ukukholwa bona ivangeli eliphethwe yibona lumsangana ivangeli okuyilona lona leli lifike ekubeni ivangeli lifike nabo bona bathi bafika basishumeza lona salithatha saqeda sabathuka sathi abalazi ivangeli liphethwe yithina. Singaxabana ebudeni bendlela. Akekho umzalwane kumele abe isithutha wena ube isihlakaniphi ngoba nikhonza nodwa. Ayiphele lo mqondo ukuthi uma ubingelela umzalwane mengakasho ukuthi usubmit ngaphansi kukazwana akusena umzalwane. Kungabi inkinga ukuthi kunomzalwane ongakhonzi la ukukhonza khona ukuthiwa ngeke ashada la ngoba akasindisiwe, ngoba watshela ukuthi umuntu osindisiwe yilo kukhonza ebandleni lakho. Kunabazalwane abanezifundise enjalo. Kunabazalwane abanezifundiswa enjalo uzukholwa ukuthi umzalo ngeze omunye la ethi abantu abaphume emasontweni aphambe beze kuye, ngoba ufuna ukuprogram ingqondo zabantu abantu abasindisiwe. Umuntu oshumele genuine gospel uyena. Ukuthi asikhonze indawonye kungenzi mina ngibo usathana, but the question ukuthi sikholelwe entweni eyo. That's why kunalento okuthiwa spiritual fellowship. Spiritual fellowship sothi mina nawe sihlanganyela entweni eyo, noma sikholele entweni eyodwa noma singekho ndawonye. Kunabantu abase-China, Japan, Italy, America, kuphi sikholele entweni eyodwa, sishumela the same gospel, kodwa angeke size sibonane siyohlangana nabo ekhaya. So uma umuntu esendaweni ezahlukahlukana, kodwa uma ukukholwa kwethu sikholele entweni efana, regardless indlela yokubeka, kungenza ukuthi sikhuluma into yodwa kodwa siyibeka ngendlela engafani, kungasenzi sibe izitha, ngoba ngeke ngikhulume njengawe. Kunabazalwane abayenza abazalwane bakholwa ukuthi
ayikho enye indawo kushunyela khona ivangeli eliphilayo ivangeli eliphilayo shunyela esontweni lakho once waba nalowo mqondo oyazi ukuthi awuyikhona ezulwini awuyi nale crew egcwele kuma social media platform etshela abantu abaphuma emasontweni abeze esontweni labazama ukutshela ukuthi bona bashuma levangeli yabona once wayitshela emqondweni ukuthi ivangeli ngempela sebandleni lakho bawuqambela amanga ngeke umfundisi wakhe akukhande wena uphelele unamanga ngeke kuzekwenzeka sho noma uthi uyathanda njengoba sisika kuma social media platform nathi sithinta enye ingxenye mhlambe engekho la uhlanganyela khona nathi kunabazalwane abayoshoda uma banakane nathi ngoba njalo ubona umuntu nomuntu mekhuluma kunento angeke iphele intshumayelo engadlulanga kuyona ngoba yilento abizelwe kuyona nalabo esihlanganyela kanye nabo bayadinga abanye abazalwane ukuthi baphekeke kwenye ingxenye. That's why mina kunezinto engichaza ukuthi angizazi mangambuza ngamaphupho imbono angikwazi lezi zinto not ukuthi azikho kodwa angikwazi ukuyichaza bakhona abakuphiwe lokho angiyazi inkonzo yeprofesi ukuthi isebenza kanjani mangambuza ukuthi uprofeti usebenza kanjani abangayazi lento bayashasa ngathi iprofesi into engeke ikhona iprofesi eniyasebenza kodwa idinga abantu abakuphiwe lokho. Kodwa abazalwane bakhonza kula masinagogo ethu bakhandiwe babenze baze bakholwa uma uprofeta uvela kusetha ngoba bafuna ukwenza abantu babakhande babe imkhovu ayikho into enjalo. Ngicela ukumamezela namhlanje ebusuku ukuthi yodwa into kumele uyazi ukuthi singaxabana endleleni futhi ke ebandleni lakho la uhlanganyela khona ngeke bakuqede ukukhanda uphelela ngeke uzekwenza noma uthi uyathanda. That's why amdinga umunye umuntu umlalela ehlale phansi hayi ngoba eshumela ngcono kunomunye akekho ushumela ngcono kunomunye umuntu akwenzeki kodwa umuntu nomuntu ukhuluma ngokwesilinganiso uNkulunkulu amphesona. Ungezwa umfundisi wakhe achaza something engeke ngayikhuluma echaze ngcono kunami not because not echaze ngcono ayikhuluma izwe kahle is because yena ubizela kuleyo nto le ayichaza ngichaza the same thing echaza umfundisi wakho ngichaza ngcono kunaye uyizwe kahle kunaye not because yena akakwazi ukuyikhuluma yakwazi ukuthi ichaze umuntu obizele kulelo office. No one is better than anyone and so for that reason ke singaxabana endleleni. Lama sinagoga agcwele lamgwaqeni adalwa abantu abenza abantu bakholwa ukuthi bona bangcono kunabanye abantu. That's a liar. Wathi Joseph atshela abafowabo endleleni athi mani buyele nje banibuyele ekhaya bafowethu ningaxabana endleleni ningaxabana. Asinayo indoda ephethe all in one akekho umuntu onjalo emzimbeni kaKristu abaphethwe laba bantu laba emkhovu. That's why ebandleni la khona kushumela indoda ethile abazalwane bakhona bawumkhovu ngoba akekho umunye umuntu umela shumela kumele kushumelene abakhande babomkhovu abaprogram umqondo ukuthi bonke abantu babamba lento eshoyo yena kuphela akafuni ubavulele ukuthi bazi ukuthi uNkulunkulu ungaphezulu kwalento echaziwe lo mfundisi uNkulunkulu ungaphezulu kwalento echaziwe ozwana ungaphezulu kwalokho kunamanye ama dimension angachazwa abanye abantu kodwa abantu abachazwa babomkhovu babayenza bakholwa into ekhungozwana engafuni bezwe abanye abantu. Saqabana ukuthi asibone ngesolini vumela abazalwane bambuleleke bamazi uNkulunkulu ngaphezulu kwawo ukuthi uJesu ubapostoli nokwenza into ezinkulu engaphezulu kwalezi zinto ezenziwe yimina. That's why namhlanje sinabazalwane abangaxabana sinalezi izifundiso ezithi nazazi lezi izifundiso ezithi noma ngathiwa wenzani okwazi ukuba mkhulu kunobaba wakho mase bafuna ukunthumba imqondo. It's not about ubukhulu la. Uma kunomzalwane ngemshumezile uNkulunkulu embizile ushumele evangeli akamkhulu kunami akho umuntu omkhulu kunomunye la ukuthi yena wambuleleke kwelinye isathi mina engekho kulona hayi ukuthi umkhulu kunami nama ngemkhulu kunaye. But it seems like ni behave ngathi bakhulu kunobaba wena enkosi nayo into enjalo ayikho umkhulu kunomunye la ukuthi phela yena emayambulele kwelinye isathi lo hambo lwakhe hayi ukuthi umkhulu kunami kufuna mina ngiaccept ukuthi khona into engazazi finish. Kodwa abafuna ukwenza umkhovu bokwenza ukuthi uhamba uyobuza kuye hamba uyobuza kubuza nezinto engazazi phela uma usibana mfana uSamuel uNkulunkulu ekhuluma ngephimbo engalazi ulukuzana uEli lelaphimbo kodwa lakhuluma kumfana uSamuel wasolokela lapho wasecaba abantu ungenzeka uNkulunkulu ekhuluma bebekhuluma ekhona kodwa wangalizwanga wavuka waya kumpriest
wayesethi kuyama ekhuluma uNkulunkulu wothi khuluma ngilalela. Imagine kube lesikhathi namhlanje ngangizothi mina uNkulunkulu akakwazi ukuzokhuluma nawe yeka mina njengobaba wakho. Lezi ifundiso esinazo. uNkulunkulu wambypass uEli umpriest wayekhuluma noSamuel. Namhla sinabazalwana abangamagate abefundisi bethu bangamagate ukuthiwa uNkulunkulu kumele econsulta kubo akakwazi ukuyokhuluma nabo angakhulumanga nabo. uNkulunkulu akakwazi ukukhuluma nami angakhulumanga nobaba wami. Ayikho into enjalo. uNkulunkulu akadinga ipassport. Adinga passport ukuthi maye ukhuluma noZwane kumele ayoqala eMpumalanga abuye eMpumalanga khana azofika kuwena. So ke sizama ukuchaza ukuthi uma ukungaboni ngesolinye kuchaza ukuthi indlela yethu yokusebenza ayifani kodwa asisona izitha. Awucabange isibanga sake senziwa uSamuel umprofeti ayotshela ubaba kuEli ukuthi uNkulunkulu uzokutshela ukuthi uzokuxebula. Awucabange leyo nto le yayizomukeleka yini kula befundisi benu kusho umfana ayotshela umpriest athi uNkulunkulu uthi uzokutshela ukuthi endlela azokushaya ngayo uzokushaya zonke indlebe eziyokuzwa into yokwenzeka empilweni yakho ziyothuka. Wangeke uaccept umfana usemkhulu kunobaba wakhe. Sinoma mfundisi namhlanje ethi mangathi kunezingane ezikhula uNkulunkulu ayisebenzisa kuthiwa seyiphakeme lezi izingane zithini kubaba wazo zihamba ziyovutha le ethunywe uNkulunkulu ngoba bafunela ukukhanda ube umkhovu ukushumayela kwabo kumele kuluswe yibo ucontrol bona ukusebenza kukaNkulunkulu kumele kube nelimit ngokwabo because kunento abangafuna ukuyiaccepta ukuthi khona izinto abangazazi khona into uNkulunkulu angayivusa kunoma imuphi emzalwane ebandleni ongayazi. That's why ngithi mina masiqeda ukhona ma kukhona uNkulunkulu ayishilo phakathi kwabazalwane ikhulumeni ngoba angilazi angisena umprofeti angikwazi nokuthi uprofetwa kanjani ngezeka phakathi kwethu khona umprofeti kodwa manje nangu ke inkunzi ethi akho umprofeti uNkulunkulu kumele azotshela mina uzongitshela kanjani ngoba angeke kule office akangibizelanga kulo. Namhlanje kuyaxatshana ukuxatshana lokho ukuthi kunabazali abangafuni ukuaccept ukuthi kunama office esingekho kuwo. And so for that reason kukhona izinto angesikwazi ukuyikhuluma. Inkingi leyo nje. Umsindo khona nje nala ko TikTok ukuthi kunomuntu ongafuna ukuaccept ukuthi oZwane abashumela ko TikTok finish. Khona ophiwe ukuyoshumela emabhasini uphiwe. Uyakwazi khona abaphiwe kuma 1-on-1 mangathatha umzalwane umbekele exoxa naye ngiyakutshela uyophenduka khona bakuphiwe ukuma open air memeza ku open air kuduma indawo yonke abantu basinthi khona baphiwe ematendeni khona baphiwe ukushare nje ku WhatsApp abhali message uyifunda uzwe akusu accept nje lokuthi no umuntu nomuntu usebenza ngosilinganiso. No one is better than anyone. Noma shumela kwa TikTok not because ingcono kunabani no khona benza ngcono laba bafowethu. Ngithi mina akekho ushumela ngcono kunami ngoba nami akekho ngishumela ngcono kunaye kodwa nami mina ngikhuluma ngosilinganiso uNkulunkulu amphezulu kunala ngihamba ngiphelela khona kunabanye abakhuluma ngcono ngokwelevel yabo. Uthi obhalayo uPeter usho le statement uthi umuntu nomuntu ukhuluma ngosilinganiso uNkulunkulu amphezulu. The reason why sinomsindo sicabanga is because there is someone ongafuna ukuaccept ukuthi khona into ongayazi and for the fact ukuthi awufuna ukuvuma ukuthi khona into ongayazi yona intenzo ukuthi sixabane singaxabani. Wathi uJosepha kubafowabo endleleni manibuyele ekhaya ningaxabani yodwa into esixabanisayo xatshaniswa ukuthi khona umzalo ongafuna ukuvuma ukuthi khona into engayazi. Ukukhuluma kukaNkulunkulu kumele kuyobuzwa kuleli drive bona abakhonzana uNkulunkulu uthe uyena ozovuma ukuthi uthi umazi uyaze lapho lona bafethu ngicela kuyisho lento ungaba uthisha uNkulunkulu akunikeze iability yokufundisa kodwa iphimbo lokuzwa umoya ongcwele noma i-discerning spirit ungenazo. So ke abantu abane-discerning spirit kumele bazobuza kuwe kodwa ungenayo indlebe yokuzwa. Noma uNkulunkulu ekhuluma kwabantu abanephimbo lokuzwa noma banendlebe yokuzwa kuyobuzwa leli dry bone ngoba phela uthiwa uthisha kumele sobuzwa ke uthi umoya ongcwele uyakwazi ukukhuluma ke no awunayo i-discerning spirit ngoba ukuhlola umoya sikuphiwa umoya akakuphanga wena siyakwazi uyafundisa kodwa ukuhlola unako and njengoba ungenakho nje uaccept ukuthi khona banako but kumele siyoconsulta ke kuthiwa manje baba ngicela ukuzobuza umoya uyakwazi ukukhuluma angingambuza akakwazi naye kumele uaccept ukuthi no angikwazi ukuhlonza anginayo leyo nkonzo oyishoyo ngeke bavuma.
That's why ke noma uNkulunkulu athi khuluma ukuthi kuthiwa hamba uyotshela bona uqala ukuthi uNkulunkulu uthe wena uzokaproofa kanjani ngoba ukwazi. Ngingaxabana endleleni. Yodwa into esixabanisa kunabantu abangafuni ukuvuma ukuthi khona abangazazi. Phela. Into esixabanisayo ukuthi kunabazalwane abafuna ukutshela abanye abazalwane ukuthi they are all in one baqamba awunamfundisi la ngiyatshela mina ngimile ngikhuluma iqiniso ngoKristu awukho mfundisi. Uyabona wena umkhovu ngempela uma waprogrenywa uhlala esontweni lakho njalo ulalela umfundisi wakho noma umfundisi wakho uma umfundisi wakho uma umfundisi wakho bayakudukisa uduka impela kunenye ingxenye yokuNkulunkulu bukaNkulunkulu ongayazi. Kunabazalwane abasizakele because ba-engage bahamba kuma-social media ezwe ekhuliswa not umfundisi wakho ukuthi uyihlatha silona ihlathi ukunikeza ingxenye yento eyaziyo kuphela but eyibhadika ukuthi iyakuvalela ukuthi makungabe ungayitholi ezinye zezinto anganazo. Ibandla likaNkulunkulu alikhuliswe indoda eyodwa. Ibandla likaNkulunkulu alikhuliswa uprofetes. Ibandla likaNkulunkulu likhuliswa yiphiwo. u-Efesu chapter 4. U-Efesu chapter 4. Yodwa into esisho namhlanje ebusuku ukuthi ningaxabana endleleni. Ningaxabana. Verse number 11. Efesu chapter 4 verse number 11. Nguyena futhi owanika abanye kube bangabapostoli, abanye bangabaprofeti, abanye abavangeli, abanye babe abelusi nabefundisi. Yini why obanikeza babe bawu5? Verse number 12 uthi ukuze abangcwele bapheleliswe emsebenzini wokukhonza bakhiwe umzimba kaKristu, wakhe umzimba kaKristu, size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu ebudodeni buphelele esilinganisweni sobukhulu sokugcwalisa kukaKristu. Khona bazabafa emathuneni bangakaze bayizwe lento le ngoba vele kunomuntu oyedwa osiloke ebabiza ngeyifebe njalo into ayaziyo iyifebe nabathakathi iyifebe nabathakathi kuphela kunephimba ngeke zalizwe kunento engeke ayithole i-discerning spirit ukuhlola umoya uku-interpret ilimi ngeke akazazi lezo zinto ngoba watshela ukuthi abakhuluma ngelimi amadimo zikhona izilimi zeingilosi, khona abantu abathandaza ngazo izilimi, khona abantu abakhuluma ngazo izilimi. Mawungenazo abakhuluma ngazo ngobabiza ukuthi amadimoni, kunento ekumele uyi-accept ukuthi awuyazi. Singaxabani ebudeni bendlela sixatshaniswa ukuthi kunabantu abangafuni uku-accept ukuthi khona into abanganayo. Umsindo esinawo namhlanje yikuthi kunabantu abafuna ukuhlema kubantu ukuthi they know everything. Into ongayazi accept ukuthi awuyazi, khona abayaziyo. Umuntu nomuntu akakhuluma ngosilinganiso uNkulunkulu amphezulu. Khuluma lokho kwaziyo uvala umlomo. Uthi bathi abapostoli sikhuluma lokho esikwaziyo nesikubonile. Esingakwazi asikwazi. Kuyaxatshana namhlanje ibandla likaNkulunkulu lehlukene phakathi kunemsindo, umsindo ekhona idalwa ukuthi kunabazalwane abafuna ukuhlema abazalwane ngathi bayabafuya ngathi inkomo zabo. Abafuna uku-accept ukuthi nihamba niyolalela abantu bazomdukisa. Umuntu mayefundisekile ayikho into ezomdukisa kodwa kunenye ingxenye yempilo kumele yazi. Thina sakhule emakhaya thina sibhukuda emfuleni sasingazi ukuthi mawuqeda ukubhukuda mawuqeda ukugeza faka iron oil sasiyaza lapho wawuthi uqeda ukugeza manje kubona nenkomo unuka amakhwapho. Yabona kunomuntu okumele asitshela ukuthi phela mawuqeda ukugeza faka iron oil sasingatshelwa ukuthi mawugeza phatha uvaseline wawuqeda ukubhukudela uphuma la mehla abomvu ilukuzana izinyawo lezi mbashile mhlophe kanti awutshelwa ukuthi mawuqeda ukugeza kumele ugcobe. Yizo zonke ingxenye zempilo ezihambisana nokuphelelisa umuntu eqeda ukugeza ngoba noma ungageza kodwa uma ungafaka iron oil uzonuka kodwa ugezile. So ke yizo zonke izinto lezi kumele abantwana bakaNkulunkulu betshele ukuthi hey kunale ngxenye eyiphelelisa ukukhona. Leso sinabantu abakholwa abasindisiwe kodwa abahlaza ngoba abafuna abatshelwanga ukuthi masukholwa kunendlela yokukhuluma. Singaxabana ebudeni bendlela sixatshaniswa ukuthi khona izinto ongazazi. Leso sinamakhehla amadala esiloke mepulpit abangumsindo iyodwa into angafuna ukuyivuma nje ukuthi khona into angazazi. Labafana uNkulunkulu abavusayo nabesifazane abavusayo uyalwa nabo ukuthi bazenza abantu abangcono seba nenkosikazi wakhe nengane sebaphikisana nobaba. Akunakuphikisana la, sichaza into babenganayo. uNkulunkulu uvusa omunye phakathi kwethu wamnikeza into ubaba akavume mene inkonzo ukufundisa yoqhubeka afundise. Angaliwe kuliwane hayi ukuthi singcono kunobaba, cha asikho ngcono. Sinento babengenayo ngoba naye ubaba unento singenayo. Finish. No one is better than anyone.
kodwa lento le ngoba nifuna ukukhanda abantu babe emkhovu nishaya imithetho engekho engenasidingo udokotela kamkhulu kunabantu akho mkhulu la mase sifika endaweni zokusebenza emzimbeni kaKristu akuna dokotela nobaba emkhulu sonke siyisebenzi mina uNkulunkulu mengibizile mina nobaba nalo ngishumeza ivangeli we are equal siyafana finish anifuna ukuaccept lokho bandla likaKristu lihlukane phakathi kunomsindo kuyaxatshana kunabazalwana abaphumela obala labathi phumana emasontweni hayi ukuthi bathi phumana emasontweni babanifunela kubona ngoba izizathu ukuthi bakholele ekuthenini ivangeli okuyilona lona leli liphethwe yibona ivangeli lamadimoni no one is better than anyone ukulimala kwakho uyolimala mhla wacabanga futhi bakholwa ukuthi ivangeli liphila lishunyelwe esontweni lakho kuwa kwakho uyowa njengesithutha mhla ingqondo yaka program ukuthi the real gospel leshunyelwe ubaba inamanga ayikho into enjalo sishumela ingxenye umpostoli Paul nokuba siya prophet ingxenye bani 1 Corinthians chapter 13 funda Thembi 1 Corinthians chapter 13 verse number 8 uthanda lisozo laphela kepha nokuba kukhona ukuprofeta kuyakukhawuka nokuba kuyizilimi ziyakunqamuka nokuba ukwazi kuyakunqamuka verse number 9 ngokuba sazi ingxenye siprofeta ingxenye kepha nxa sefikile ukupheleleyo lokho kuyingxenye kuyakukhawuka yabona ukuthi no profeta aka prophet yonke into ukhuluma ingxenye eyazi no fundisayo fundisa ingxenye eyazi that's why sidingana sonke ngoba lento le injengendlovu khona ubona umsila khona ubona unyawo khona ubona umboko khona ubona sonke sichaza sonke ngokuhlukahluka uthe indlovu njalo inomboko uthe inomboko umnyathe indlovu inomsila singaphikisi sikhuluma into eyodwa ukuthi sichaze endaweni ezahlukahlukene ngoba kuyibhadi makukhona umuntu othi indlovu inomboko owazi umsila athi unamanga enamboko anamboko indlovu siyaxabanga ngiyacabanga Captain bendlela singaxabanga mabangabikho abantu abafana noMiriam noAaron abavukela abafo abavukela umfowabo wamshaba bamkhuluma kabe enhlanganweni kwaIsrayeli abantwana bakaNkulunkulu abaphathwa amasonto endlela abasonta ngayo ethina nina ngazi noma niyayazi lento le lapha abazalwane laba abasontayo baze baprogrameka bakholwa ukuthi akekho umuntu that's why lamasonto lawa analezi imfundiso zamadimoni angeke abakholele ukuthi kunomuntu wangaphandle abangamema yoshumela ngizowabiza ngelini langa ngiyawazi ngeke nawe ukhonza khona ufakazi bami uma bazomema umuntu ngeke bazorotate phakathi uzobizwa kwenye branch ngeke bamlanda umuntu ukuthiwa ukhonza noma iministry noma ikupha why because kuthiwa kuzophambana nesifundiso sala ekhaya ngoba banesifundiso sasekhaya laba banasisifundiso sombuso bayenza abantu bakholwa ukuthi isifundiso siphilayo sasekhaya hayi sasembusweni uma bamemana ke bayomemana uma uthiwa bamema umuntu ongaphansi kofanele kuba umuntu odumile omkhulu basuka bangameme sifundiso bameme igama lakhe hayi sifundiso lapho suka balanda igama lakhe ke ukuthi masilanda usibani bani beyozela yena lamasonto lawa bambiza umuntu wangaphandle ngoba bakholelwe ekutheni into ephila into eshunyelwa yibona kofuna uqala udume ukuze uyoshumela kulezo indawana Nyambonga uNkulunkulu wangikhipha emqondweni wesonto wamfaka emqondweni wombuso la khona ungekho umzalwane engicabanga ukuthi akakholwa umuntu okholwa yimina la khona ngingacabanga ukuthi ukhona umzalwane oshumela into engekho umuntu oshumela into ekhona yimina la khona ngingacabanga ukuthi ayikho into eyaziwa abanye abazalwane umuntu wazi into engcono yimina la khona wangisusa kulomqondo ucabanga ukuthi umuntu wazi iphimbo likaNkulunkulu yimina abanye abazi lutho Nyambonga uNkulunkulu angisusa kuleyo nsangu ebhenywa abaningi nabashumela ivangeli abaphumela umuzwa mekhuluma lo muntu uphakeme uyani wazi uNkulunkulu the rest abamazi uNkulunkulu njoba nikhankasa niphuma banikhipha abantu emasontweni niyofika eniphesheni yobakhipha ukuthi abaphume beza kunini yabona i-downfall yakho iqhamuka la khona emqondweni wakho usewuqala ukukholwa ukuthi the only person that is preaching a genuine gospel is you wena nebandla lakho amasinagoge angena lapho ke
masinagoge angena lapho la khona mawubingelela umuntu ufuna ukuzothi ukhonza aphi ebudeni bendlela ngiyacela mangethe omkhulu Ntshosho cela kalinda ungidema ngalesi yokhuleka nawo ebudeni bendlela kusho uJoseph ebudeni bendlela ningaxabana accepteni bafowethu ukuthi siyohlala phakathi kwabazali sikhuluma kodwa singaboni ngeso linye umuntu nomuntu ukhuluma ngokwesilinganiso uNkulunkulu amphe sona yilokho sikwaziyo nje ukuthi le ngxenye uyikhulumayo mfowethu angiyazi. That's why athi ubani u29:29 yini uncwadi kaDeuteronomy 29:29 if I'm not mistaken u29:29 if ngibeka kahle incwadi kaDeuteronomy funa ukwenza sure ukuthi ngizokuyazi incwadi kaDeuteronomy 29:29 uthi izifihlakalo zikaJehova uNkulunkulu wethu kepha okwambuliweyo kungokwethu nabantwana bethu. Yabona ke uthi uma ibhala uMoses uthi kunezinto ezimfihlo ezikaNkulunkulu esingazazi. That's why sinabefundisi abangakho mina ngicela ukunikeza itask hamba uyobuza abefundisi wami babuze ngibuza labashumela umbuza ngento nje ebucayi ukuthi uyokumthola umuntu ozokuthetha ngikwazi khonse indaba khona uzokuchazela into engayazi bambala bazokuthetha angikwazi lokho abafuna ukuvuma and it downfall yethu lapho ukuthi akekho abazalwane la kunenkinga khona ukuthi they know everything. Mababuza ngomkhathi bazokuchazela ngomkhathi abangawazi ukuthi emkhathini uhleli kanjani ama dimension kudivide kanjani emkhathini abangakazi baze bayakhona abanambona namaphupho kodwa they will explain umkhathi. Babuza ngolwandle bazokuchazela ngakaso olwandle amadimoni asolwandle asebenza kangakanani bangakazi bayokhona olwandle. Babuza ngeintaba bachaza intaba igodi nzobumnyama they will explain everything. Ayikho into ongababuza ngabathi no angikwazi lokho kukhona hayi ngoba kukho kodwa the problem angikwazi. Silidwa lelo bandla ke lazi everything. That's why singekho nesidingo sokuthi kubizwa abanye abazalwane abanezinkonzo ezahlukahlukene. Wobahlonipha la uhlanganyela khona mabekwazi ukuthi asibize nomzalwane ukuthi azofundisa, asibize nomzalwane ukuthi azositshela ngokwelusa yini ukwelusa, asibize nabazalwane bathi bazosifundisa ngeprofesi yini isiprofeto, asibize nabazalwane bachazela i5-fold ministry ngoba inhloso lapho ukuthi abazalwane bakheke bodwa. Bafowethu ngicela silekelela lento le kukhona abapostoli kunabazalwane ngakhe ngibeza bethi abasekho abapostoli bakuqambela amanga bakhona abapostoli uJesu bavusayo abanikayo ukuthi babe ngabapostoli. So ke lokho kutshela ukuthi abasekho abapostoli uqambela amanga but ke indlela echazwa ngayo ukuthi mabethi abapostoli yilabo abazi konke. Uba umpostoli akusona into akusena umuntu okwazi konke because igama lethu umpostoli eBhayibhelini lalingasho khona ukwazi konke lichaza ukuthi wena nenkosi because igama lethu umpostoli uthi obiziwe wathunywa uyazana nenkosi ubizwe inkosi yamethuma. Abanye bethu asilazi nobuso bukaNkulunkulu bakhona abapostoli khona bazi ubuso bukaNkulunkulu face to face bakhona abapostoli. Ukuthi wena usena umpostoli noma mina ngisena umpostoli akukwenza ukuthi bangabikho abapostoli. Bakhona abaprofeti bakhona mongabazi wena asibona bonke labagcwelela ngaphansi abangabaprofeti bamanga bakhona abaprofeti bakaNkulunkulu bakhona abavangeli abanikezwe ability yokuwina imphefumulo bakhona belusi abanothando lwezimvu banalento uJesu ayakhuluma ngayo ukuthi bayakwazi ukushiya izimvu ezu19 balandelele yodwa nje futhi le mvu mayilandelela iziphakamithi uyancenga uhlale ngifonele no unenkonzo kwelusi unesineke uyakwazi ukulandelela umzalwane oyedwa ngoba oyedwa umphefumulo ubaleke kakhulu ukuthi angawushiya ngemuva. Bakhona baleso sineke bayeke labathi mina awukhohlwani bafethu uma umuntu efuna ukuhamba kahambe yeke siyakwazi ukuthi awukho la ekwaluseni khona abanayo yekwelusa olimalayo makunomzalwane oyedwa uhamba khona abanenkonzo yokufundisa bane-ability yo-explain scripture ngokusizwa uNkulunkulu. Ma ungazazi lezi zinto ungacabangi ukuthi azikho ngoba
inkosi esinayo namhlanje emzimbeni kaChrist concern indaba yokuchaza yabefundisi yilabo abantu abakhuluma iwisdom yalelizwe interpret as if like they are teaching yet bakhuluma iwisdom. Platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Mawukhona la ungakholwa sathemba ungene uzofunda ePrixar. Iyodwa into esishoyo sithi bazalwana namhlanje ebusuku singaxabani ebudeni bendlela ngoba isifundiso sethu asifani noma asiboni ngeso linye mean to say ukuthi asiboni ngeso linye akwenzi ukuthi mina ngibe ingilosi wena ube usathana ngoba siboni ngeso linye. Ukuthi asiboni ngeso linye kungabikho umunye uhamba ekhuluma omunye kabi because mina I have said something wena ungakholelwa kuyona. Ngikhuluma esilinganisweni sami nawe ukhuluma esilinganisweni sakho. Uthi umpostoli Paul after 14 years ngabuyela kubazalwane ngahlala nabo phansi ngabalandisela ngevangeli engilishumayelayo. Kungenzeka ngithi ngiright kanti ngirong. Ayikho into embi njengokuthi ugijima ibanga elide kanti ugijimela endaweni erong. Usuka kukulimala mhla wakholo ukuthi uNkulunkulu waziwa wena. Awumazi wonke uNkulunkulu ngoba sikhuluma emfihlakalweni. Ngenani bafethu sixoxe. Siyathingana emzimbeni kaKristu. Lokho kumele ukwazi siyathingana nje emzimbeni kaKristu. Akho umuntu owothi akadinga umuntu la. Siyathingana bafethu, siyathingana. Le ndaba sesontweni la ukuthi umfundisi wakho nomkake bamebodwa bashumela bodwa nezwa ngabathi we don't need someone from outside. Asidinga into outside la. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Mawukholwa ngakholwa siyathemba ungenele uzofunda ePrixar. Requestan bafethu sikhulume namaminute ambalwa bese siyathandaza. Sanibonani. Sanibonani. Siyathingana bafethu, siyathingana. Akekho ongcono kunomunye. Yakho ngcono kunomunye.